7-inčni Samsung Galaxy Tab je na recenziji. Ćao, ja sam Denis iz Telesoka. Samsung Galaxy Tab pripada grupi tablet uređaja. Testirani uređaj je treće generacije 7-inčne verzije. U ponudi su još i 8-inčni i 10-inčni modeli. Rezolucija ekrana je 1024x600 piksela, što na 7 inča daje gustinu od 170 piksela po inču. Procesor je dvojjezgreni na 1,2 GHz sa 1 GB radne memorije. Memorija za pohranu podataka je 8 i 16 GB. Moguće je proširiti memoriju sa SD karticom do maksimalnih 32 GB. Glavna kamera ima rezoluciju od 3,15 megapiksela sa HD rezolucijom videa. Prednja kamera je 1,3 megapiksela. Uređaj dolazi u crnoj i bijeloj boji. Sa prednje strane imamo senzor za svjetlost, kamera, home tipka, tipka za navigaciju i ekran je veličine 7 inča. Na desnoj strani imamo power tipka i tipke za regulaciju zvuka. Na donjoj strani nalazimo dvostruke zvučnike, micro USB i mikrofon. Na lijevoj strani se nalazi utor za micro SD karticu. A na gornjoj strani imamo utor za slušalce. Zadnja strana je napravljena od plastike, a tu se nalazi i kamera. Operativni sistem je Android 4.1. Napravit ćemo brzi pregled softvera. Hvala na pažnji i pozdrav do sljedeći put.